Imao sam 2 puta da biram, da budem gospodin i da budem košar, ja sam da budem gospodin. Ovim riječima započinje svoju priču Branimir Mitrović iz Bijeljine. Skoro da ne postoji osoba iz Bijeljine ili okoline da ne zna ko je Brano sa ružama. Brano se bavi prodajom cvijeća u ugostiteljskim objektima, ali u 24 godine ovog mladića stalo je nečijih nekoliko života. Moje djetinjstvo je bilo mnogo teško odrastanje. Ja sam vodao propuštenu ulicu sa 5 godina kao manji. Kao klinac odrastao, uz konobar sam provukao sebi da ne bi bio košar, da ne bi krao i ostalo. Malog Branu, kako ga od milja zovu Bijeljinci, othranila je ulica i neki dobri ljudi. Prošao je teške trenutke, ali o tome, kako kaže, ne želi da govori. Dešava se nema šta da idem u kući. I onda sam išao tražio tako po gradu, ja sam bio ta sramota. Ja sam i prosio, to ne krijem. Ja sam morao bio pretjeran. Sreća konobara sam upoznavao, ja sam htio da radim, nisam htio da sad ne tražim. Previše ponosan da bi, kako kaže, vukao ljude za rukav, snalazio se na različite načine i od malih nogu radio je razne poslove. Imao sam jedan zadatak, ujutro da postavim baštu i uveče da sklonim. To je bilo neka snica 2 marke, ali daju mi više. Nosio sam smeće po kafićima, išlo radio ovako na dnevnici, dok sam manji, to bilo manje neke pare. I zato zahvalan sam konoma što sam naučio da čuvam. Kao potpuna suprotnost ružnim stvarima koje su mu se dešavale tokom odrastanja, njegov posao je danas da bude okružen lijepim. Pored prodaje ruža u ugostiteljskim objektima, proširio je posao, pa sada izrađuje bukete i dostavlja cvijeće 24 sata dnevno. Pravi poklone od slatkiša kao i cvijetne aranžmane za svadbe. Ja sam ovdje došao slučajno. Gledao sam šta mogu da radim, bilo bi glupo da ostane na ulici. I onda sam tako razmišljao, što ja ne mogu ruže prodavati po kafićima. Neki su to bili vikali, ali nema od toga ništa, ja sam rekao pokušam, ako ima, ako nema. I tako je krenulo, da što ne bi proširio posao da počnem da pravim bukete. I hvala Bogu, ima posla, zadovoljan sam. Gdje si kupio taj prvi buket ruža i gdje si prvo otišao da prodaješ? To je krenulo spontano, prvo sam u cvjećarama išao, objasnio jednoj cvjećara situaciju, dođi da radi sa tim. I onda sam kupim prvo 3 ruže, onda sam polako proširao, pa onda sa 3 dan 10. Njegovi dani su, kako kaže, ispunjeni osmijesima. Ovaj vedri mladić ima mnogo poslovnih ideja, ali i elana da ih realizuje. Želja mu je da, kada se pandemija smiri, otvori svoju cvijećaru. Mene je 24 sata radno vrijeme. Kad god treba nekome cvijeće, ja sam tu, na raspolaganju. Meni je drago što sam uspio nešto život da steknem. Najzahvalnije konobarima i dobrim ljudima koji su ga, kako kaže, gledali kao svoje dijete i pomagali mu kad god su mogli. Sada, kao mlad čovjek sa jasnim ciljem, Brano ima poruku za mlade. Lako je doći tražiti od oca, a trebaš nešto sam da stekneš, kao mlad. I više ćeš cijeniti to što stekneš sam, lako uzeti potroš pare tuđi. Mlad čovjek treba da se bori za sebe, a ne da sjedi kući i da kaže joj nema posla, ti ako ne tražiš, ne boriš, za sebe nećeš imati.